ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kajing julor na kajing plu kayeng mani jong kabalang Presbyterian Hamupliang West Giant Hills District kalakot hadu kuma shiklul shiteng. Habai krem bu dukhat jong komiti balang jong kabalang Presbyterian Mupliang uba aring klem. Ulai thu bagade kayeng mani batmai kabagi dang shudep shna men shem uba aring klem ulai thu ru bagadaw bagading kalayo ban bam lut planya kani kayeng mani kani namar kajing slam palat ki kali pilip ding ban poi ha kani kajaka namar bagi wan nadu jowai. Ulong ru balada dan ki kali pilip ding tang hanar tiang ru lala ban tem ya keding wala ompet shimlala ban pintikna ya kadaw tun rai jong jing plu jong kani kayeng mani handai la suba bala bandai na kajing thut ka boarding electric ha ka balang Presbyterian Mupliang kidan kumpa praspa ngot ai gid khat jong ka balang senang ini ha Mupliang ni net RJ stem kam tu hi kam wa yo gitu senyap coba senang kam tu jiar sa em hi jing in sa itaw inda do ni dam buyu ang kam yu inga dang wa em hi jing suba boy em jing thup ni bor ngala ji bisu ta sa jing lutik sa betu kayung mani go dang mandep dang det snai dang gini snem man go da stem dang man me wara hi man ga construction da yak building da man 100% ni da em ski minor am tu man finishing jan wara waki accessories ko em lut apa ba wara yang ga tier yang balang em apa ba itu ba yu 1.5 da ta ga cross anta yung mani go dang man me bi dang ni pas pak tam gitu ke wara di dekat sa balang nak respa anda yang di bawah beli jengai ga subsista ni ga gas station be na do na jual wan irap pampor di kliwan maka madiwa m substation na tiang do am tu at least tang bon jual you pelaj safe kitir gitar ko kamsa pun di arsen da kalau gitu wan smart di wan gidang wata halot sewi jengai ga thau sial ngo kan hado wan kita men mi đều lại one year ka mau le finally ding how safe gitu bijan dengan sem situ sa